tun thlani som pakwa sel chi patual chunga shikai mo chwami pahni te chu enkol dam man ni nuwa vo in khan an ma ni enkol na hmana tanga chhuat ti ran ni Selchip CMO office atanga thukan don danin voina shika enkol dammi pahni te hi tun thlani som pakwa a Selchip a rapid antigen test manga shikai mo chwa tual chunga shikai mo chwa te ni in mi pale meichia Selchip chan mari veng le pin i venga mi te an ni a heng mi pahni te hi shian kai ti mo chwa an ni nuwa chatlang tourist lodge CCC adalu ni in ni som chung enkol an ni nuwa shilaka hian an filim ti fin fiani in voin khan an ma ni enkol na hmuna tang hian chwa ti ran ni ta ani Nimina Selchip district atanga sample enfi atangin COVID-19 shikai mi pakhat mole ni in shikai mo chwa hi tual chunga shin kai chhong ani lo thung Nimin Khan Selchip district a thunat laboratory a sample som paruk enfian ni in henga tang hian shikai pakhat mo chwa ani a shikai mo chwa hi kum som paria ta upa sama tang ron kal ni in prem cram company hnuai thokani a tun thlani som ni pakhat khan Selchip ron thlengin in khung shan na hmuna da ngal ani a Nimina sample enfian ni hnuwa COVID-19 shi kai ti mo chwa ni in voin ve khan Tenzo Leush Hospital CCC a dalu ngal ani Nimin Khan Selchip district a rapid antigen test mangin sample pasari enfian ani in shikai mu ero an omlo thungani heti hian vo in thlengin Selchip district a COVID-19 shikai mu chwa chu mi somriat pasari ani ta a anjinga mi somruk pariat te chu enkol dam ni to in tuna hian shikai enkol lai som pakwa an lo me kani Selchip district hospital OPD a damlo in entire tole casualty pantazinga COVID-19 shikai ni rin hlel te chu damdoin hung chung lut lova rapid antigen test an nei ngal na turwa man na siamani Selchip District Medical Superintendent Dr. Zedilal Muan Omachuan tun hnaya Selchip District Hospital OPD pantu zinga COVID-19 shikai mu chuan omta ka wangin damdo in pantu mi puite an film khura shileng laka an him theina turin man lak mek thu soya heng OPD pantu le emergency a casualty pantu te zinga COVID-19 shikai lan chuan nei ni ngai theile thoktu te tan po lo film khur ngai te a oma wangin heng mi ten film khur taka damdo in hung chung lut lova COVID-19 test an nei na tur hian ruwa manna an siam tak thu an soya hemiatan hian Selchip district hospital tuala mok house sample enfian tur mun hi an siam thu le voina tangkhan sample enfian na po tho ngalani thu soya hetianga damdoin pantu jingrin hlel omle ma ni jing hlel te tan hian cheng zanga zel choin sample hi enfia the ani don thu asoibok tun naya Assam la Mizoram ram ri a boruak du omlo a thlen zui wangin Assam lama tanga Mizoram lir theron lu tur dan ni in voin lama boruak so sang thar le ni a thudon ani tun naya Assam la Mizoram ram ri a boina thleng chu boruak a ziam chodon ni a alan nuwa Assam state lam hian Nimin Khan ram ri a Mizoram police duty mek te chu anin hnu do ngiat na atana Atanan state atanga Mizoram po tu kongpui te chu andang ni a thudon na ni a heiwang hian Mizoram lampan ron kalni tin mamo phurtu lir theite po tangkhangin Mizoram mi le sa te hi ni zanve khan silchara Mizoram house a dalu anni hetianga Mizoram po tu kongpui te Assam lama danpin anni awang hian Mizoram atanga Assam lampan kong te po ni zanve khan Mizoram chunga danve ngalani bokani hetianga kongpui danpin ani hnu vo in lam khan vaireng te khotlang shwai tu te chu chu khomin Nimina Assam additional DGP in sai hapui vi atlona a ramria duty police te chu thamlo takin chongkhum ni in an soya vaireng te khotlang chuan an bo chin ram an hum tlat tur thu soin heiwang hian thil engpo thleng thei reng ani awangin vaireng te a auto rickshaw stand le sai hapui vi a ramri chan hun siam turin khotlang natlang an nei ngalani hetianga ramri boruak dom lo zo ka thlen hnu vo in tlai khan home minister hovin sorkha mi poimo te chuan thut khom nei ngalin an thurel ero kan shehman ta lo thunga central waime po in vo in tlai khan thut khom an nei ngal bokani Health and Family Welfare Department in COVID-19 do na konga anin buat sai na clear ho na chu Nimin Khan Health Minister Dr. Arlathang Liana Hovin nei ani a heuna hian shikai ten an lo kon hnai to chui na tho dam te clear ho nei in shi an kai na chui chwa theilo mi som nga pakhat an om to thu tarlan ani bok
COVID-19 daw na konga Health Department in buat sa ina clear ho na hun SAD conference hall na hi Health Minister Dr. Al Thanglia na chuan kai Shuain Health Minister chuan COVID-19 shikai nun na chan omlo tura theitop chuani thu soin Mizoram chunga COVID-19 shikai nun na chan kan nei ta chu thinlung taka shewma ti thu soya an ma ni enkol tu ten theitop tak meu an chhuati soin enkol tu te chunga lom thu soya nun na chan ta chung te ator pui thu soibok tundin huna PPE leikhol sa om thathu he huna hian tarlan ni in rapid antigen test RAG ticket singkhat zariat somni le PPE kit sangli label turin ruwa manna siamani thule sarkar thunei tu te phalna lakani vele bo zui ngal thei ani thu tarlan ani ZMC Laboratory Sample Test chu tluang taka kalpui ni thule har satna awmri lo thu report ani bok Civil Hospital Aizawl COVID-19 screening point panga siamani thu po he huna hian tarlan ani a Hospital Infection Control Committee din ani thule Civil Hospital thiang hlimna tura malak reng ani thu tarlan ani a red kit leikhol sa po zero surveillance ti nan man tu mani thule reilo te a hi kalpui turin in buat sai ani thu tarlan ani bok Health Department contact tracing team in tun thlengin mi sing ni sang ni zali somkwa pahni an chui to thu he huna hian tarlan ani a tun thla chungin zirna ina tanga COVID-19 shikai mi somnga pali mu chu ani thule office kai hnoya shikai mi somthum pathum mu chu ani thu tarlan ani a shian kai na chui chwa theilo mi somnga pakhat an om to thu tarlan ani bok sulhu mobile application sarkarin mang tura thupe ka chwa chu smartphone mang zong ten chor changkai se achangkai tur thu po tarlan ani bok hengba ka hian private hospital RAGT ti phalna pe ka laboratory technician te training pe kan ni thole public transport le thei khal tu te RAGT manga sample test thei dan kong om se apuimo thu soilan ani a COVID-19 shikai ni lo non covid patient te ngai tha lo achul thu te soilan ani bok Nimina Mizoram sample and fiatagin COVID-19 shikai mi somli pakwa zet mobile le an ni a hengzinga mi somli pathum te chu Aizawl khopui chung veng sang shikai mu te ni in AMC huam chunga shikai mu chua an pun bel zel ani Nimin Khan ZMC Laboratory sample zariat som pakhat enfia ni in henga chang hian COVID-19 shikai mi somthum paruk mu an ni a heng te hi Aizawl district sample lak te vek ni in AMC huam chung veng som atanga shikai mu chu an ni a ramthar venga shikai mi som pali zet mu ni in Zemabok North ta shikai mi pasari mu ani boka Zarkota shikai pali mu ni in Ramthar North ta shikai pathum mu an ni boka Zemabok Galilee veng le den thara shikai pani ve mu ni in abak veng dang palia shikai pakhat cheu mu an ni bok nimin vek khan Aizawl district rapid antigen test mangin shikai mi pasari mu ni in Aizawl khopui veng pasari ami an ni Aizawl pon lama nimin khan chunat laboratory tangin shikai mi pani mu ni in Selchi Prem Cram Company Nwai Thok State pon atang ronkal pakhat chu shikai ti mu ni in Lunglei district shikai nian in kom hnai atang shikai pakhat mu ani bokani nimin vek khan rapid antigen test mangin Longtlai district shikai mi pali mu ani boka Long Puigat le chong te pi changa shikai mu chwate chu Don Bosco School Longtlai Zirlai ni in Blue Mountain School Longtlai Zirlai sangau chu mi po in shikai ti mu ani a Longtlai veng puya twal chunga shin kai chong pakhat mu ani bok heti hian voin thlenga Mizoram COVID-19 shikai mu chwa chu mi sangni zaruk somnga paruk an tlingta a anjinga mi sangni jahni somthum paria te chu enkol dam ni to in tuna hian shikai enkol lai zali som pasari an omle mek to ani India rama COVID-19 shikai mu chu atangin za somkwa point pakwa te chu enkol dam an ni to a shikai mu chu atanga za pasari point panga pakhat te chu enkol me kan ni Ministry of Health and Family Welfare Chinchian atanga alandanin darkar somni palikal ta chung khan India rama COVID-19 shikai mi sang singa sang rukzali somria te chu enkol dam le ni in tun thlengin India rama shikai mu chu atangin noi somsari pathum singkhat sanga zakwa somriat pakwa te chu enkol dam an ni ta a hei hi shikai mu to zong noi somriat singli jahni pathum atangin za somkwa point pakwa ni in tuna hian shikai enkol lai noi ruk sang thum zaruk somriat sari an la omek boka
hei hi shikai mu chu atangin za pasari point panga pakhat an ni a darkar somni palikal te chung khan India rama shikai mu chwa thar singli sang kwa zariat somriat pakhat an omani India rama COVID-19 shikai mu to zinga nunna chan zanga som pasari an ombel le awangin tun thlenga nunna chan chu mi nuai khat sing ni zanga somni pasari an tling to a hei hi shikai mu chu atangin za pakhat point panga bialani bok khati zong kha sia chi wang khwa kan ti chwa the chu ani